Za posne kiflice sa bademom potrebno je 140 g ulja, 180 g brašna, 70 g mlevenih badema, 30 g šećera, šećer u prahu za posipanje. Priprema: umesiti glatko testo od brašna i ulja, dodati prethodno obarene, oljuštene, samlevene bademe i šećer. Uzimati po manju količinu testa, pouljenim dlanovima oblikovati valjčiće, lagano saviti krajeve, da dobiju oblik kifle i ređati u pekarskim papirom obložen pleh za pečenje. Peći u zagrijanoj rerni na umerenoj temperaturi od 180 stepenice, dok ne porumene. Vruće kiflice posuti šećerom u prahu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.